28 darsu 28 adkaru nawm no yewta en fi adkarji doygol. Kana nabiyyu laati ken laɗan bi mana mo fukkiti ɗanade ko o jangata. Kana nabiyyu laati ken nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam ida awa so weeri la firashi kan daɗɗudi makko fi walagol kulla laylatin kala jemma yejuma o moɓinira kaffahi newe makko ɗen thumma yanfuthu refti o wutta fihi ma e majje fa yaqra o janga ɗum ɗo qul huwallahu ahadun wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas haati tati kala di sura thumma yamsaha bihima refti o maskira newe makko ɗen ɗiɗi awalego o fittira newe makko ɗen ɗiɗi masata kala kane wani mo hewtugol min jasadi immorde e ɓandu makko ndu yabuda o bihima o fuɗɗora ɗe noon ala rasi ka hoore makko taw o waja o hikkina ka yeeso makko wa ma aqbala min jasadi e kala ko ɓuri fewtude e ɓandu ndun yi ɓernde nden ha reedu ndun refti o hikkina ɓaawo kala ka jungo mo wawata hewtude wona e goɗɗo hiiru ha gonga yaha li'o ka danki pidin tawa tawade ɗiɗo adkarji yo andore ko kanko iblisa walodata nokko gotum yafalu dhalika o gerdani salasa marratin laabi tati o watta ɗon allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ɗum no suratu baqara aya temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi e joyi man qara ayatayni dani nelaɗo ma kala janguɗo ayaji ɗiɗi min akhiri suratil baqara wonde ɗen ka sakkitorde suratul baqara ko ɗen wiyete amana rasul fi laylatin e nder jemma kafatahu ɗe yonaymo ko ɗoni amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun ha suratu wongol sura o watta ɗon bismika inde maɗa nder rabbi joomi an wada'atu on komi woni wallinirde janbi beccal angal wa bika ko sabu ma kadi arfa mi bantirtangal fa in amsakta sa jogitike nafsi wonki anki bima nasimi may e nder ɗoygol angol farhama ha yurmiki wa in arsalta sa accitiki ki arti fahfazha renuki bima tahfazu bihi sabu ko renirta kon ibadaka salihina jiyaɓe maɗa moƴƴuɓe ɓen allahumma ya allah innaka an khalaqta nafsi won ko tagi wonki anki wa anta tawaffaha laka ko awoni ko wa anta tawaffaha ka an kadi woni ko hunnataki laka mamatuha kan wodani mayde makki wa mahayaha e gurdam makki wa in ahyaytaha sa wurniki fahfazha renuki wa in amatta sa warayki kadi faghfir laha ya fakitahu allahumma ya allah inni min as'aluka al-afiya mi turke ma afiya allahumma ya allah gini dandan adabaka lette ma daden yawma tab'athu ibadaka nyande immintinta jiyabe ma daben o janga dum do salasa marratin labitati bismika inde mane allahumma ya allah amutu woni komi mayirta wa haya woni komi wurirta subhanallahi sana yodani allah o janga dum don salasan wa salasin alhamdulillah o janga dum kadi salasan wa salasin allahu akbar o janga dum kadi arba'an wa salasina dum don capannay e capantati e nay allahumma ya allah rabbas samawati jeedo kamuli din asabi jeedi wa rabbal arshi jeedo arshi al azim teddu kikin rabbana jomi amen wa rabb kulli shay'in jeedo kala hunde munzilat tawrati jippin do tawrata wal injili injila wal qur'ani al qur'ana faliqal habbi wan nawa wondo sekude gabbe den e pudi din la ilaha ala rewetedo illa anta a'udhu bika min mawlurima min sharri kulli shay'in imorde bone kala hunde anta akhidun ko tata an hida jogiti binasiyati njuburu mudum dum antal awwal kawni arano laysa qablaka ala adima shay'in hayunde wa antal akhir kan sakitor laysa ba'daka ala ba ma shay'in hayunde wa anta zahiru ka woni feñudo laysa fawqa ala sengo do ma shay'in hayunde wa antal batinu ka woni suudido laysa dunaka ala ko wori ma shay'in hayunde agadi anna nyaawa men yoba men addayna nyamale den wagnina aldinami min alfaqri imonde e basa alhamdulillah mi yetti allah alladhi o ato amana nyammin do men wasagana o yarne men wa kafana o yoni men wa awana o wallini men fa kam mimman la kafiya lahu ko jelo tawata mara ko yona dum hande wala mu wiya ala ko wallina dum ala ko werna dum dum no dudi min mi yetti allah wadan do men dum do on allahumma ya alla alim al ghaibi andu ko wirni wa shahadati e kene fatira samati sincu do kamuli din wal ardi rabb kulli shay'in yedo kala hunde wa malikahu lami do kala hunde ashhadu misiriti kan la ilaha illa anta rabb kulli shay'in yedo kala hunde wa malikahu lami do kala hunde a'udhu bika min mawlurima min sharri nafsi morde bone wonki ankin tigi tigi taw ومن شر الشيطان مرد بن الشيطان وشركه اكفد قول الشيطان وانا اقترف عندما قررت على نفسي ادونكي انكين سوءا بني او اجره ما مي بود بني الى مسلمين بما يجول لغو سو غايني يغرا o janga alif lam mim tanzilu doni suratu sajada o wata don tabarakalladhi bi yadil mulk doni suratu mulk o janga gol don kati allahumma ya allah aslamtu nafsi mis jebbili wonki anki ilayka faade kama
wa fawwat amri mi bari fiya kiyam ilayka fade kama wal jatu zahari mi bari bawo ango ilayka fade kama ragabatan kalirdugol wa rahabatan e ka kulol ilayka fade ma la malja ala sorirgal wala manja ala dadirgal min ka imorde ma illa ilayka sona kama kaji amantu mi gomdini bi kitabika deftere ma alladhi ne anzalta de jippinda dum alqur'ana